Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. It's a great honor to have you here in our premises. It's a great honor because we always consider that as a Slovene company to represent as well Slovene across the globe is one of our major, tasks, and also one of our major assets that we have. We are a technology company, and I know that you have also a very strong background from a technology perspective. Yeah, we are, as a smart metering suppliers, one of the global companies that are providing exactly the value that is needed, and specifically today, where data is becoming a very strong asset for all citizens. We as private, not only in business, we need that data from the meters to be able to improve our energy consumption, to contribute to the energy efficiency, and also to have a contribution to the CO2 footprint, to the green, green trend that we have everywhere. So it is a great honor to have you here, and as a company, as a Slovene company, it is also a great pleasure to say we are supporting the global approach and to be able to manage the reduction of CO2 footprint. And I need to underline that I had yesterday a short call with our owner, Mr. Ahmed Al-Swedi. I informed him that you will be here. He's at the COT 27 in Egypt, and he sends his regards to you with a great, great message that he will also underline in that meeting how important companies like Iskraemeco are, and how important Slovenian knowledge, engineering spirit, and innovation capabilities will support the global trend of green engineering. So thank you very much, Mr. Gonsalves. And besedo predajam še predsedniku vlade, dr. Robertu Golobu. Izvolite. Thank you. Lep pozdrav. Danes sem imel to čast in veselje, da sem lahko si ogledal podjetje Iskraemeco. Podjetje sicer poznam od prej, vendar je vseeno, sem prvič bil proizvodni in z veseljem lahko rečem, da je to eno od podjetij, ki iz COVID-a izhaja močnejše, kot je bilo pred COVID-om, ker so v tem času tudi uspeli zaključiti z pomembnim investicijskim ciklom. Podjetje Iskraemeco je poleg tega, da zaposluje skoraj 800 ljudi na tej lokaciji, pomembno podjetje za, celo Slovenijo in tudi Evropsko unijo, in o tem smo danes dosti govorili ravno zaradi tega, ker deluje v industriji, kjer so možni veliki energetski prihranki in s tem tudi okoljski učinki. Zaradi tega se mi zdi zelo pomembno, da smo s takimi podjetji v kontaktu, ker so delovna mesta, kot so v Iskraemecu, v resnici jaz jih bom imenoval zelena delovna mesta. Zelena delovna mesta, ki so na eni strani zanimiva tudi za mlade zaposlene, po drugi strani so pa z vidika učinka, ki jih imajo na cel planet, zelo koristna. Izmenjali smo si poglede tako na to, kje bi lahko kot vlada pomagali pri osvajanju tujih trgov, in mislim, da smo našli en primer, kjer bomo lahko našli nek skupen jezik. Izmenjali smo si poglede na to, kako lobirati pri regulatorjih v Bruslju, oziroma pri odločevalcih v Bruslju, zato da se slovenska in evropska industrija še bolj zasidra na tem področju. In izmenjali smo si tudi poglede glede tega, kaj so konkretni izzivi, s katerimi se tehnološka podjetja, kot je Iskraemeco, srečujejo v Sloveniji. No, in pri teh izzivih je seveda na koncu se vedno vse začne in konča pri ljudeh, ampak to so, jaz bom jih imenoval sladki problemi, ker dokler imajo naša podjetja izziv s tem, kako najti dovolj zaposlenih, pomeni, da naše gospodarstvo deluje in da smo na dobri poti. Izmenjali smo tudi poglede na energetsko krizo in pa na visoke cene energentov, in mislim, da je glede tega smo uspeli z vodstvom na nek način pomiriti, da se pripravljajo ukrepi tudi strani vlade, ki bojo za industrijo
učinkoviti in koristni. Tako da vsemu izjemno zanimiv obisk, predvsem pa obisk, ki je sprožil nekatere iniciative, ki bodo dale tudi zelo konkretne učinke in to ne samo za podjetje, ampak za širšo družbo.